Because we want me come ask him. Opani umatra Ghana ha eme kan kire me say oge o wife e di ni birthday no akoto flower man obe power shoe obe hwe shoe o dey say okay e man no life no mu live ba anya flower o on fa flower anya hwe ukwa brochi a no mu bu flower o okay nya Ghana ha unu ge mpie komo na de okọ ya so ma to flower che Abaka say wunye serious. Obeja ho akọ. Ba broni to flower ma broni. E say to wiase bibia ma no. Yeah. What I say? Yeah. Ye ba bia ye free ya fa flower we antete ye. Okay. What I say? Ye kura say ye twimoko a ne ya tikoko ne ya toto ne ya de twimoko mo dibida. Oh ma dibida. Good. But say ya tikumase ya. Obi a me free when chintra. Ntra botin so de. Mo Sesi ayati kumasi ni abranti ya wunu kumasi akoti koko na ditwi mako obedi. Ondi. Obaka so pe ade ya twitwa. So depending ba bia yatiti u free ye. Ye yente flower na se. Oda se yente asenti kromo ade obi di ni birthday yento flower ma no. Ode opa koto ye friends a biscuit king crackers 1 cedi mano. Now the koto flower 1 billion. Obayi king crackers na ja flower. Oh okay. Because on himself flower no bibia ni but king crackers ne de obayi do pa ni mami. All right, Auntie Brown, and I would say in Kanye, better than say Mr. Brown. Mo. Okay. Because I assume Mr.